Yeah, Ghana the Shemaima, Yamamunina Chi, a bronze the Ghana today, Jumedi Bremo said ye, Yayan was Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, a Jumedia Yamahu Quine, now in Semwa, a fa Ghana home, ye must say newspapers, Abejaswo, trending stories, social media platforms, and Semwa Edia him, Edia Dencheche, Ediana Ghana for Eka, Ediana Efa Ghana home, and no man for Kayani and Yanim say, Nay, Busumi Pepe, and Nippon watching, womu plane, no crash. I know I kai womo. So me pepe a plane no koto form. Eti se wure fi Dr. Manebu ama anope me kaiwo. Squadron leader se wure finwa anope so me kawo. Dr. Mutale Mohammed nso se wure finwa eno so anope me kawo. Ena Samuel Abuaje enso wure finwa ye be ka kawo anope bo so me aba ebra omu free mu ya enti ensem wa fa Ghana ho na ne friend Ghana today ya frame Akosua gobo djubetimi ya frame Akosua nsha nyame nkwa na me wo ha me wo apam my beloved son on radio and my beloved daughter on radio so Obaapa ka chire ono so e wo ha wo mo ba beboa na ye de newspapers no aba enyumakuo bi ne boye chidom ye de beto anim brepam time herbalfo e ka ho personal qualified account kasa natural mineral water nso e boye chidom hajia special nso edimu tintima yankasa e na promasidol twisco energy food drink no wo mo nso e ka ho na nche ye be chechi mu na ne ma pa wo de abadwa so no wo nso atimi anya ho mfa so abadwafo me mama kwa ba o na bibia boko de erade adom me mai de wo ye handsome and beautiful handsome and beautiful handsome near Bema dear. Handsome near Bema dear. And a beautiful no green was a green fato ba papa. Color combination so beautiful. Thank you. Green one was utasha me on some green pa. Green and red. Yes. It's an enemy who yanam gay yasha me favorite color. A fatal dodo. Now also one quacketio. One con no studio. No studio here. So quacketiadi and Kamaka say one petia quatia green and I got because of and on so aboni green but we is green and white to be a koye papa etiapam yemfa de obokrata ni bimra ye wia na yakoko ye trending stories no so say wo dofo bi did the birthday ya bra Facebook se but Sompa FM Accra fa Accra ne so ese Sompa e obi okuma se nkranza sunya ne dom atakwa tachiman eti eya na ode Accra na so e de obeba ha obo Sompa 106.5 FM Accra e de obeba ha odofo bi di the birthday obi na apesa wo chia no a aha na sesa wo ba mo aye ka news a na mo de greetings afam no news no ye nchia wom news ye nchia eti se wo po obi a chia no a fabra Ghana today wo po obi no abona ba so obi na di the birthday a bra ye Facebook page ana se wo betimi akoye YouTube page no ye Sompa FM live ti ye packed program ne de ma wano pai motivation wom newspaper wom bibia wo mu bi ntiapam yemfa papers ne mra ne ye mo de tew ye wi ye be ko trending stories ne so ye de greetings beba ye de motivational message beba na ya share bosome fofrasi a ya hye na woto fofrasi ye nyina de na mo sisi ye ntiapam ye nkoy me da se mo ba pa na anopa bia wo bia Sompa no na wutie no ebia na wo bono se ye ni east ene na afa 90.7 nkransa de no 106.1 enu etachimanya na wodo dia 101.3 we are making no say uduru France abrochi memu a adamfo pa radio edem live and colored na Daily Democrat Democrata was nothing but the truth eno na medifrase what the Dr. Kevo what nemfoni abeto soro ni fafom ho eno was say akwatia no a lawyer edi nkunim no wo bo ndi so abaso papa wo mo abo adwuma so no na de mo no se no ye de ma no anafe wode Dr. Clement Park nso ne mpanin bi mfoni aba beto benkum afam ho no wo chese Busa South we dey classroom block foforo kura new fresh na wo mapa ho ntema anopai Daily Democrat amfansie wetwa e de aba eno achi wo man ye ni brabere se kwasikoko okurom kura na ye befa bibia afiri ho de aba be ye hu ye ehu ani so ade hunu no na asoafo nyina penny chief of staff Julius Debra wa boss ho yi a eno nso eda the Daily Democrat Democrat anamu no se unim yenua David Tamakula wonna say wo mo yi no se president edema prank pag adwumakuo no na wo chese wo mo de se de ye nsantwura adwuma ne ntino wo mbekɔso a ata nsantwurofo achi ama ensam no adura so wanyina emu
anopai Daily Democrat de obokrata ne dia esono no na Angela List ana BCM fo so ebo posifo kwa adu se ensama wo mo de bedam wo mo no wo mo susu se Angela Gisti no wo mo ene nan kwati kwan bi pese ne nsem no wo mo ebo ede to baabi enti adwuma ne busam nsem se de ye na wo mbe sese wo mo adwuma mu ne makora no a ya na se posifo no mpese wo de waso ebebu ya won nanso ni nyina no wo mo hu se wo mpese wo kata Angela List n'anim anopai Daily Democrat de obokrata ensem a esono no bi eno no na wo ka se beba ye trending stories yisu no asem bi da baabi a trending story no emu nsem apie wo Daily Democrat ha Rene Ghana na won mo nso ka sei won mo de ni so ade hunu se won beboa na ayakayaka de ekoso wo ye afie mu no eto betumi atwa na ebetwa abaahwe ano se de emra no esie na wo mo ni abre ho anopai Daily Democrat de obokrata atwa de aba kratafa etoso mienu ensem no nyina ewo ho enti se wo call the various news stands no na wonsa ka bia ene ewo ha papa afi wo say traditional medicine leader chatbot path for growth Sompa FM enti ebidrofo mu de ni o anopai Daily Democrat wo de aba Mamenfa Daily Post Dobon Krata no ento so Daily Post nso de aba Yera Julius Debra chief of staff wabakasa ya watch say mfimpi mienu ne eduonu ennan Ghana Mampani John Dramani Mahama wobra na obon nto ano wo hye bebre titu ni mabunu se nyame yadom na se wo moto aba na ma no obetena banwa no so a obehwe na wapiepie nnwuma ama mabunu so atimi aye na nura Yera Julius Debra ekokasa ye ewo youth empowerment conference ase ewon kan ha se no de tu dwa se sa boshe no ananu bi omampani John Dramani Mahama hye mabunu no wo hye wo mo bose omampani obeye ni nyina e de ama wo ama obi anka na komanto ne yem esanse edwuma ye ba bebiebiebi ama mobinu no enye edwuma aya no pay Daily Post nso ebo eho amane na eno eda enchen yi a mfimfin wono mo a kratafaye to so enum enra anano memenda numpo Tamale Central womo NDC amanyoko no eto womo primacy no ya womo hwese ombeyi nipa ba ko obegina mu esemrahye ebedwani na abato no ko awieye no na chese Professor Ali Dusaidu Mahama wono eye lecturer ewo ya watche political science department ewo University of Ghana wono ena hincha no ebeye ne de yese aba onyaye no na nipa 1511 ene ne wose womo ekwato aba no womo to wieye no na chese 840 na professor etimi nyaa na chese nkunimdie no akwakoye na de ho asem ababe piemo ewo Daily Post de obon krata no emona krata faye to so numu ana medaso ejina presidential staffer ma me Beatrice Ananfio enso babonte akasa se chief justice we enkane chief justice former chief justice ma me Gertrude Tokuno ya nei omampani John Dramani Mahama a ejina Ghana mamra so ya we no efri ne kunya so no wo se Ghana fo ni bia chase kan se ya amanyosem na ewo senko omampani nya bote kakra no mo hwehwem wo se omampani hyeda eti abedwoku a won mo ye sansem ne mo hwehwem nyina enti na edi se omampani eyi no efri so sanse ogina Ghana mamra so na otimi eteki sa decision no a wo se Ghana fo nya se wo mo se omo de ya amanyosem na MPP fo so ba NDC for chief justice omo de beba no MPP fo so be o se da bi wo mo to mani ye sanse sikasem bi e ko fole ye no eno kra ka ho bi sanse oni membra no nti ansesa wotena wo ma obi ebe kire wo embra no se ne esitie nti awampanyi nam Ghana mamra so na woyi no efri eye na kunya so anopai Daily Post do bon krata no enso ede ehwo amanebo ede abana National Sanitation Day enrada memenda no mpo omampani John Dramani Mahama akwakopa wotoma sebeyi a yahoni die wo nsem ebetimi ejina brane ewo memu nti no omampani akwakopa wotoma fefefe ya wo hye se Ghana fo ye ne ehuni mpotem a wotena ntina ho ese aban no ena eme prepra ho no momfa mo gata no nsuo to no a wode sebi obola ede akofa nsuo no mu a ekọ no a akwakotwako nsuo no eto ana eyire no wo be so omampani ne beyi mu ana MC ene meyi mu ana wode afutu ekode ma wo bo anano memenda no wo bra wo paul sa adwumade yi eho entoma ye dondo and clean up Ghana agenda omampani bo sha wo hye no eno ebine no ya wa paul eho entoma no pay eho asem so abebe piemo ewo Daily Post dobo enkrata no emu apam media no emfimfi no asa
Apam Mefa daily Mefa the Ghanaian Times. Wonderful. Mefa the Ghanaian Times de Obokra Tanimra. Your friend Ghana's most authoritative newspaper. Omudi Womuji pa. Na Sawusha the Ghanaian Times de Obokra Tana story be our cratafe tosumi and send no na me pesa me focus so na me jina cry fast the motivational message. Emo man for wo hu fisi asam no de edi kan na awerho na de tosumi no de awerho pa. Na apam de edi kan awerho no ye Sawusha pokuase amasama kwa no so a wo mu kyerem se na no recklessness because so display na asamba kwa wo kan se bi ayiye bi na aba ana se nije bi na aba mo muti moto so no se bi o mu kosie wo bi ana o mu koyi to de bi a de wo mu ye wo kwan no so no ehu pa na emfonyiri bi eda ha se wo hye the Ghanaian Times se emfonyiri da ha moto anipa 4 ema 2 mema 2 etiso chese ehu ama se ka moto no koto ofam a enka munum wa nipa phone de enka wan we a wo mutine kura be yam na eno na the Ghanaian Times so wo mani obi dabi wo munya obi anhye wo de phone na unim de wo tie ni mu ne kura de ni ho akwada abayiwa bi o na tie ni mu na ehu ama na me say Ransford enhwehwe picture no mfa nto wo mame Ghanaian Times de ni mu ba wan hwa wo hu ne but Timoto ne tank ne so Timoto ne tank ne so tiefo obetimi abaye Facebook page no Sompa 106.5 FM akra no abehwe asema mekan na wahu se de esitie na etansi won kran ha ne titu tere bia ya ye drive we will drive wa wo beti se nipa bi bo aban no mu ye dede adan a ye se obi ewu ne ye kwakosie no obi ewu na ye kwakosie nipa be for correct mi fa ho wu na no hwe ya bebi die nipa ayi for correct mi fa ho wu adan a moto no America de ba na wo mun na mun ebi mo sole agina so obi timi sore agina so na wo wurawura kasim na wo wurawura kasim na wo wurawuram wonti ane se gbanyan we se wo mo to wona so wo mu pra na bia wakwa akoduru hospital a doctor fo ani abre no wo se a doctor fo ni nyai de o mo ye no na o mo mahe wo de no a se bia na wo di nsamfo no o mo emergency o ebi na doctor fo ni wo emergency a o mo ye adwuma o mo show obi moto na momote so na sabio mudidi nsemfo na de ya obi ewu mu kwakosi mu drive recklessly mu kwakosi obi eti mu kosie obi ne obi afa ho mu ne nam cars ni mu na mu yesei na mu yedede na mu bubɔ nkrofo ka mu toro bi kra na mu bubɔ ka mu frequent ase anya mampanyi po na eba wo no aka se mampanyi ba nti obi en frequent na wo mu bubɔ no mu adan a young man bi anansa young lady bi ewu o mo kwakosie no ntino obi amfiri kwam na o mo titi moto no so moto ba ko nipa 4 eti wonti ane se gonyan se o mo kwa moto no konya accident no mo prawi a no mo tam nipa na no mo de duru hospital a o mo so mo duru hospital nurse fo ne doctor fo no obi anya de wo ye no mo hwe wo mo nipa no ebra no mo di nsamfo no for the where eti na sa wo hwe Ghanaian Times ani mo amfonyi ne da ho a enipa 4 na abayiwa bi kura wotie no much young girl ena bema te ho ena Obaapa akonsusu hyem ena baima akonsu tie akire na se bibi ekobɔ pothole bi mu na se tofom a hwan na betimi survive wo sa de we so obi enim Ghana police for madawroma ya jimu didodo mo ya adwuma moma mumu so na sa de na ekoso no ache dodo ache ha dwene atete obi antimi stop wo mo no oma bom no oma ba no omu yedede no omu do omu se bobɔ nkrofo kam na wo omu nya accident adan a obi ewu ananse ayiye bi na aba ananse bi a celebration bi na ekoso enu bi na the Ghanaian Times hunu ya wakwakocha ede ato ho no eti yebesre se yemfanye ahweyie na ebetimi abo o na omma me ne ompapa bi ante ase o because uma mete ase ne yembe hyehye no wo ho pa ehu unkotena moto we carry ya no kra no ebi ni ho no wo teto agya wanya oba atote ntihwe na ne wo twi no nso no won se oba na ti nachi na ode ne bu twitwi ne kon achi na de ote ne mu no nso ye ba nti no ode na ta so utwi no now you are riding reckless we whatna apamani bread nyame ampata na we say nkwanhyia se a yese nyame afre no
abra nyenya me na be one afre wo one afre wo nyenya me na frɛ ho one afre wo on frɛ wo moto so brother edi apam se wo hwe mfonyi na edi ato wo no a de course so eno no na de na mesi megina so na me de atu for story bi wo the Ghanaian time katafe to so miensa asem bi esi wodu ayankwanta na police sergeant omugiri se wo ne early 40s wo mo chem se wo bo ne hutuo wo police station ho a wo bo ne hutuo ho wo du ayankwanta police station wo Ahafo region na police officer wo mo se fa ne Sergeant Brown Sergeant Brown are taking his own life na oye duty as charge officer charge office one no wo du ayankwanta police station ho na so sisa the Ghanaian Times agada ne say officer yi it is alleged say wakofa ne yirechi ama oba na okofa no oba na nyem eti ne yirechi ye no ena ne yire one ne yire nso oba baako okay ena it is alleged oba ne se obeja aware eti ese wo ko leaf kuranti utimi se leaf ni mu ho nyina no sa issue ne baaye ema eye asem kese wo fie ho okay eti yesi bra wo owie leaf na oba adwuma no wo hye ne kra utimi se ne so ate eti Ghanaian Times investigation kakra wo ye ya wode aba beto won se officer na me se problems na eba no oba no one ne kwanyem ye no eno da ho ena na yira te so no oba foforo nyem ena oba na athreaten so obeja aware se eno ho pressure ena wantimi o se die yo ena yenim de sie there can be more to the story ena oba ye no obebo ne ho tuo firi mu apam ye besre se abra ye boya ye de bobrei eto na bia ye wo unnecessary pressure bi wo ho a wo kofa beton ho so wontimi nkari no kre enti ye wo burden bi wo ye fa ne self-induced problems and also self-induced burdens okay self-induced burdens and also self-induced problems no ye wan hunu nyansa okay na sabio wan fa wagene anyene amfa anhu nsunsanso ebeba ebra wo ye bibi na de unnecessary pressure abeto so na de unnecessary stress abeto so na afa wuntimi na afa amwa ye depressed amwa why anxious na edi fear abeto so na asay fear na asay bibia wo ware wo yire wo ma wan kofa girlfriend nso anyem sa pressure no wuntimi nti wakokun hu wei eyenyansa be ne wom efi se bia wo kofa girl na wo dwen say wo kofa na no satisfy ho keke side chick no dey satisfy ho keke but wo refisa side chick no betimi anyam and wo refisa side chick no betimi ama problems ya wo mema no wo se wo twa ne ho keke sa oba no wo kofa no oba na be ya albatross around his neck oba na be ka kire ne se wonyem ekowi ase kra nyinsa ne se nyane dia nyane dia e ba to ne nakoda nyinsa ne nyane dia ba to ne nakoda eti se side chick ne sorry a wasesa na niam aba betre fie ho se omo so mo ni nwu asem dabi na ni na se oba wo akokodu otimi di obi kuna chi de na ni nwu asem woni ani wo oba bi a wotimi nya akokoduro na wodi obi kuna chi na se wo je woni ani wo ye fa ni reprobate mind okay na dwene na tra so reprobate mind woni conscience okay oya de na nya wo hunu wonim se wo yire ena wa ye na dwe se meji wo firi me wo yire nsem ye reprobate mind ne conscience na wu ye wo emma bi wo ha they don't have conscience eti wono no enye se bia be ma ne kra be twa ne ho no o twa ne ho no age eti wasesa ne niam ba betre fie so no oba na betre because ukuru ne mada me nso menyem eti enyina ye ware ene di pressure be to be ma no so ekwa wi ase ne be ma na ntimi ye hu ya ne so ahye ne ho akonfo wawu wantimi pressure no self-induced problems edi jimi na this hade ne ba eye jimi na this hade ne ba okay adansi krumu so ne aduro dabi eno jimi nya aduro ni bible okay because bible no nyame asem it makes you wise okay say onyankopɔ ye nyansafo ye fa the only wise god it is how do hu bo nyame a wo ye nyansani okay ba wan fa ho a mo nyame a nti no se nyansam fiti ase eni nyame suro eti se wan fa ho a mo nyame a wo hu nyansa ba wo de hu bo nyame a wo hu nyansa eti obi oni nyame nam bia wo be se woni nipa no nyame nante for a while wo be se na bra asesa wo be se o act differently wo fa adam for kra wo sem obeware kra wo manani da ho se no wo ye mema sem kra no wajai so wo ye ma sem kra no wajai so no mu nsa no wajai fi se nyame amani nyansa am no se no ade we be sai me
eti hu obi a wagimi a wonfa ne hu monyame wutimi fa hu monyame na onye gimifo wo de hu bonyame a behunu nyansa obi a behu so onim nyansa bia woni nyame nam wo de hu bodondo adon na dondon so sao self induced problems and unnecessary stress wo free ade wuntimi ntua wodi obi kunachi wodi obi irachi da bia na wo twa atro adwuma wako wieska ehu aba bebo wo so se ebechewo bone nya de papa ye bone free with life okay ye bone take sin out of your life because sin perpetuates altars ye free with life bo abrabo papa sin perpetuates altars naturally asechire ne se wo busua sa no bi wo mu a bone be ma no me na ye adwuma wo abrabo oh okay se wo busua no me bi wo abusua ni mu a edi abusua na chi ye friend of the parting of the bloodline se betimi anya wo bone na be ma na nya wo ba se wo ye bone free wo kwan mu a sa de ne anya wo self induced problems adansi kru mu konkonsa ni abeyi wa dance wo police station afenko wi ase na obi anka time a wo de bebo bra no ni afra wo fra adwuma se bra be di adanse e wo court because una na wo gina ho na da bia ye fra na da bia wo yi nsama no da bia na wo na kan ye eye we na fra me kan ye ama na fra me kan ye kofi na fra me kan ye self induced problem na the stress about so eno nso kura nyame chiri wo ye young girl wo school afa na wo sua de wo bi wani ada no kofa boy wo tianse ese boy no ni obi twempena afa wo ntimi sua de biem na wo mind nyina ye confused self induced problem but ka wo focus on your education ebra wo senior high school wa enka wo di problem okay enka heartbreak bi ani ba bia but self induced problems and answer burden no sa bre na sese wo di sua de na wo ye waje se wo de betwempena eti mpranchi na wo twe ye no wote se boy ne ene oba foforo kasa na ye mahyew wonso ye bema wote se ga ne obi gina na wo ye mahyew afa ekwa wi ase no wakoye de enye wakohye ase da gunu so ebi se wote wate se wo twempena ebi na course wo sa secondary school na no ye kan ye no ga ne so woni na jai ene wakwakofa bema foforo wakokum bema no asan ku akwada na kan ho eti se wo ye de to manslaughter won kwana nyina ye besre ye mfa nyansa nante ye boni free with life okay self induced problems it is story ya ye kan papa yi enka pam enko ankofa ne yirachi ama ga na amenyem na ga na ha no a enka na ware ye nyina ho eke gyina ho obi banyem kura nka oyire na enka obi banyem kura nka oyire na nyem afa de oyire kan se wo gya wo no wakokun hu de nti na wakun hu ontimi pressure no it think about the consequences of your decisions onyankopon adoma chede ne dankwa think about the consequences of your decision uni mapam ade ebo ma ye nyansafo ne se wo be ye bibia adwene sunsanso e de beba mention temporary pleasure no okay the fleeting pleasure no it's a 5 minute satisfaction ya wo benya dabi because wo betimi anya pleasure na wie but consequences no you will carry it for the rest of your life you will carry that consequences for the rest of your life eti menye bibia keke ya adwene think about it eti ade we me ye be kwakọ wie me sai sa ade we me di me hu ko hye masika ni ekwache me sa drugs me konom na me koya addicted me ye dai think about the consequences that makes you wise obia de ne obenya menye ti se iso I will turn the bed right for a morsel of bread and as a morsel of food the obedient one ne dache ave de nu brebi no openhira no ba na nhira na bono you refer say what turn that open ne de obedi ne no nko a wanyene dache enhye ne kom no nko a na mfa nkoye bibia dache ehun sunsuanso be soawo ga na ne na kwakwo no ave de gay na put pressure on you wuntimi asesa na niam abetena woni wo yiri fie ose ware no ka ho na ware mienu so nya wadwe so ba ware mienu ejade na wunya faithful awade kura do afunu but wakofa ba oba bi nso ha wo ne kokofa na waka so oba hawa apam ye busa mema no so na ape wo be hawa ma wo be po nsema ma no krache wuntimi spare ya chro ai oba bi wakofa na wo chan baifuo wo be hawa nkasa oba hawa wa ware begu wono so obe haw obe ma pressure obe frefre nkrofo obe ba wadwumam aware no gu wi obi bia gu no aware no gu no onsa ma ho ntowo wo wadwumam anu aba ho oh me say abrantie bi ebitu na adwumam na ga ni si ho na wo kọ panyini ho na wo kọ si wo ho na wo kọ na namfofo ho wo frɛ wo bia o ma wo frɛ wo bia empra keke na ono koya ono ne koda ba ko se woni me say wo frɛ be ma na busuafo na yere busuafo adwumayefo ne namfofo wo frɛ wo bia ma obi ehu ama fe de be ma na ne ho mete
Think about the consequences. And yes, I make a pleasure be a family who you will carry the burden for the rest of your life. Nanka wudi no kra, nanka wudi problem, stress ni baby, pressure ni baby, or blood pressure en kosro. Eti self-induced problems yenyi free akwem. Ni ammo abrabo papa onyame onyansafo. Ade bi obeka kire wo se menye na yefo wo yie die ntia. Ene wasomdwe ne woni die ntia. Apam se wo bibi onyame asemu a no okasa menye mem fornicate mem commit adultery eye wo yie die wasomdwe ene woni die ntia. Na se wo boto twene na wo ye de wo pa a kire yi udi nyame bo bebre no yemfa na kwan so wodo hu bo dondon saw wodo hu bo nyame nyansafo a wo ye nyansafo eti apam ye nto so nti police officer na sam no na me pese me ditufu ma me nyame nhira wo na to so nyame nhira wo ewi anam odidwa anope ya nya asam ketwa we no wa bia asam so pa na no nka me bu me nam esansa tworo no ka se ye nwua ne mrantebre mu akono na me hwem me kopedo kono ato me gya atompo na me say who are you why brofo nkwan so say nkrofo no bia na anope ma memfa kratai entwa so we the Ghanaian publisher the Obokrata the Mempeni John Dramani Mahama Mfuni Ababeto ase gonja de chekronkron watch say penino ni abre pa say manyi betche I say heaven na edakrata fa etoso mienu eno achi Odehyieba Sandoje ne Mfuni Abeto na nanim ode ato ha no penine boafu ne bufu afu nyina ye DSTV ene emu obese kana proof wo made ne nyina ho ya wo chese bo a wo mo gye no okwa amahodo so broni kromo a ho ne ekotwa sika kura no nyesa na wo mutua ndidi enti na ye a ye ho kire ye no wo mo de ka etese pefo ena eto ye nso wo mo ntete so na sansa nsam o ka ye nyina no krata fa to so miensa wo ho wo se na no kure nim anopay the Ghanaian publisher the Obokrata ne de eno no na ye se America fo se ye wuro kuja travel kwa wo kokoto Washington DC office num trio say sika binu banka na wo say yenya edi free the friend say Millennium Challenge Corporation no the yenya free wo ma twa yenya free anya de ayensa betumi aka bio ne yebusa sa aden na wo de euro kujato ablokwa mfoni na aba beto na hwe nani a wo de hwe wo mu no a say tie bia wo abopo foforo wo ne trim ya anhwe America fo wo mbeche ama yam anopay the Ghanaian publisher the Obokrata ne dia okura no enno enwachi ene wode yewrantim for Johnson Mfuni Ababeto no wo se Ghana na yewa ye amanyosem no eye man no ne yo ensem no enti se ebe ye amanyonsem ayanya de da ache ye twa ye ne ye hwe ye che ebe hu se ye twa sapa ne nyina wo ka de ababesi se edura busua mu ene ekurokuro ene ebia akan ana potofo entemu a na yede menteme ho ase ewurawura we firi ha wo se no yede ya amanyosem anya de ebeboa titru ene menteme ho ase ekoso ewo savannah mantemu ene na afa no anopai eno ena the Ghanaian publisher wa publish bi ede aba ye boso ede ama yetiefo na ohwe akire de a wode yewura adaji Mahmoud Bilbo mia doctor ena atu akire ene wo se asanteman mana kwa aba esanse wode ne nto abo no epie ho na wobekwa adanse asokwa wakwa kurofrum from Obuasi East ene ne West na fe wakwa kowie o ni wadubiase eno ho asem eno no ya anopai ye boso ede ama yetiefo enti boso me ne de toso du ena wo firi ase na atoamu a akopem se Ghana fo nyina ebetenenka Mamento so ewo the Daily Statesman the Obokrata no emona NDC amanyokoni mpenyufo a womo ewo nsawoma do agiri ena womo ayen centralfo nhyiemu ye nyina be kaye abosome ne de toso miensa na yemienu mpo akotia abato ekoso no nam so ema mentimu ase bi sorry ewo donkuma no ba no de ne ewo Ghana emu ahye be fie honorable Alexander Afenyoma Kenafe sofo azoka womu entem ye kodu baby kra se
was say enche bia yakɔ by election e we futu a ɛho nsɛm bɛyɛ bebree na no ɛna MPP amanyɔkɔ mu panyufo a wɔn wɔn nsa wɔn ado agiri nso aba abɔnten kyɛ sɛ ɛnya ade a wɔn bɛte ase kwan a NDC fo no bi ɛfa soɔ ɛne MPP fo no bi kasa ɛwɔ akotia wɔ no ɛnya ade a wɔn ɛbɛte ase yɛsɛ obi kura akɔtena social media TikTok ya na all kan nsɛm wɔ se bio ɛde ntoka ɛbɛba nti wɔn yɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu a wɔn ɛde kɔkɔbɔ akɔde ama sɔfo Chief Sofo Azuka. Esa wonya hweyi ombra bonten na ombepa chew esan se kwani ofa so a woni empanifo ne kasa ye no na entwe yi anope ye nwama ne bo abepie mu wo the Daily Statesman double enkrata no emona Ghana Education Service GES womo so atro enkrata aba bonten a womo eche se BC nsohwe a womo enkrado tro ye no eba ye no eche no yesi apo womo boy ye ama make say schools bebre yetwa womo so hwem enkwada no nso womo papers bebre nso yetwemu a energy ye saba bonte de atudwa se womo be ye nwemu womo beti abedwokuo ya sa abedwokuo no adwuma womo be ye ne se womo be ye nhwehwemu fete e de aba bonte school bia nhwehwemu ne baba bonte a ubo apo no ene embra wo ho ya ene wo ebedi mete krasi yese teachers for ni bi yachi wo motum ya ebi kura yetwe sika bia ma wo mo so wo ntua ne ade enti GS nso aba abonti akasa e de afa won ma ne bo e wo the Daily Statesman double enkrata no emona chief of staff Yera Julius Debra wasabe piemu ewo the Daily Statesman enimu ase kratafa ye to so ebiedo no na all kasa se ewo se Ghana yema ye ni so ade a yewo se ne ye import ne yema di fi obi manso ne yaba eno kra ne ni je otitu ne nuane no eno ne ye ni je ho ne nso ade a Ghana ni be ye no Ghana ni ompe se bi o be yi yompe da onye emma ne yonko enkwere nim obejai saade no ho no akọ obi maso no akọ akọfa de aba na kyesa akọ akọye bibia we no eno o kyese se ye betimi ado emo ewo Ghana ha se ye do eburo ewo ha se ye betimi aye nkokọ ani ade ade na so kwabra ne sode a na wakra nkokọ akokọ dam sa akokọ dam ne kwa ye se bebre ne kwa nso ye wo mu pane ne ade ade a wudi a enye yi nti o se ewo se ye ma ye ni so ade a Ghana ha se ye de ye wo no ye ma ye ni so no kwa beboa ama enwuma biebie etimi akoso ama mebunu kra no anya edwuma ye nwoma de bo enso the Daily Statesman ene womo ede aba na mamemfa story we emfa entwato na apam na wonso wato aso former Chief Justice ya lei omampanyi eyi no no mame tokuno Yera Ansasare enso abekasa de afa wo se e wo se aban no ede mra bi ba na sebia aban eba no no ankasa ye ni Chief Justice no o se wo munyi saade no mfiri wo no mu ensese aban a obeba betina banwa so no wono ene wo so yi ni Chief Justice e wo se oman no ene yi nti ene aban no ba ya nkokasa aban bi ya no ote so na yi ni nti no oye aban bi ni party mu nti be yi na fim ti se de esi ye ananu ya nti oso e ka ono nko ade a enka aban no enye mra foforo kra ya sa mra no e ba beboa ama timemfo no ya nkasa Ghana-fo no se ne ti se de to aba eyo mampanyi ni ade na ya yi obi oba be Chief Justice no beboa ama aban foforo bi obeba bia no on beka se aban dada na no wo so no ne hu ni panti no be yi na frimo enwa ma ne bonso aba be pie mu e wo the Daily Statesman double enkrata no emu ene ma memfa the Chronicle double krata no de anomana ba ne ntaba mu no na wo se we no ye onkonto we zwe spare the spear of the nation and on or pattern kasa no foforo no na the Chronicle double krata e de Yera tete yohunu mfoni aba beto achi no wo se na no akwatia se wi ene wo bo posifo abaso a wo mo de Black Maria ne koi na eno ne mfoni eda krata no mu ya aba behunu sa Black Maria ya ye ka ho asem posika mu ntum ne ya twere ho sa dom no ene wo de wo mo koi na ye da ache dom nhie mu die bia e ho be kire so no wo mo ene bebo sa aban no anopai the Chronicle atwa e de aba ana wo de nenne abaya teye ofoi amagache wode ne mfoni aba betu akire nene ofoi amagache na wono no waben ewo mrem wo se Chief Justice Tokuno Gertrude mame araba na ano mempani aho no yi ensembisa wo ho eno ya asem a
wɔka ya da chronicle de bokrata no echi na eba mremu a kyerɛkyerɛ ne bi ne yaso ne page wodi mfinhyia aduanan enwɔtwe 48 years teacher Elijah Finehas Aite wɔkan ka ne den ho na danso man court kɔ asetena no yabɔ no kɔ adu sɛ wafanya nsakwan agegye binom sika na wɔn mo bɔ sika no ɛso a 294,000 Ghana cedis ɛno da nkyɛn a $3,500 ɛno nso ka ho ne nyinaa yɛ sɛ wɔne obi a ɛfrɛ ne sɛ Eugene upon the cambo mu wɔn mo yɛbɛboa mo akɔ Canada anya adwuma yɛ na wɔn agegye binom sika nti danso man court kɔ asetena no na wɔn mo ɛde pani bɛgyina mmara n'anim na ɔpɔn no deɛ wɔdwane na mmom teacher Finehas de wɔn anya ne pɛn akyi aso nti anɔpɛ ɛho nsɛm ɛda ha na nyame de kyɛn a sɛde wɔn mu tu asɛm no hyɛɛ no nyame de kyɛ wɔ se fiada wɔn bɛtena so yɛ no nso ɛwɔ ha Messi ni bi nso wɔn mo de ne bae na wɔn nso deɛ a wɔyɛ ne sɛ contract ɛde ahyɛ ne nsa sɛ wɔnyɛ ho adwuma no construction materials no wɔwia nti wɔwia ma wɔn mo ɛbobɔbɔboɔ no 185,885 Ghana cedis sika dodoɔ wei ɛna nneɛma a wɔwia ne boɔ ɛsom ɛno nso ɛda ha ɛna wɔn mo de fitani bi nso ɛbaeɛ a wɔn deɛ Ashaman Circuit Court ɛna ɛte wɔn kɔnkɔ da afiase mfinhyia du adan a wabɔkorɔ no nti ɛno nso ho nsɛm anɔpɛ yi the chronicle de bɔkrata ɛde aba na wɔsi yɛn nka yɛze anwoma no etire yɛ du ne nkyekyɛ mu baako ɛde kɔ mmienu woe to those who decree iniquitous decrees and the writers who keep writing oppression to turn aside the need to you are from justice. Una kan ade ni yema say your chronicle. Chronicle. What is say chronicle say? Isaiah chapter 10 verse 1 to 2. And what is say? Woe to those who decree iniquitous decrees. And the writers who keep writing oppression to turn aside the need from justice. Anesa attention intention ho asem ne woka. Oh, okay. Intention. Say wonim de ye na wachia no eno an wo bono tofen no ano no. Okay. Onyame mpe intention. Mpe intention. Na Obaapa kasa na tra menu water nsu aye no mu bia ebetimi aboa ye yie. Anopa yi ye bo adwuma na kasa na tra menu water no wonso wanu mu bi kama. Wo ye wedding say wo ye party yes na watch fufuro mu na hye no nso say kasa natural mineral water nsuo no e na wo bennom wonom kasa natural mineral water na wo de niam papa na gu nipede na more than 70% e ye nsuo eti say wonom kasa natural mineral water pe na wa ma na di ohia na wo dwonso na ye fitaa kasa natural mineral water ye wo bottled water sachet and na dispensers eti Fre Casaloma Ventures womo e wo taifa echi ho no a wobetimi afre no 0206469430 0206469430 and 0303965780 0303965780 ensuo de obi anim se kasa natural mineral water nsuo na wo bechichu usin so Pepsodent cavity fighter no na wo de chichu so the Pepsodent cavity fighter chichu usin na chese wa ye wo sin yankasa eti Pepsodent cavity fighter no ye kamfo de ma obi a se wo betimi ahome na wa home yie na eno achi no nso sante free wo no mu ba na bekoyia na eye Pepsodent cavity fighter no ne betimi aboa wo chichu usin no pa na chichu usin wi chichu usin no mre ebere bia betimi achichi na enam pro fluoride na wo mu na micro calcium no na chese eno ano betimi anya 175 gram na big pack no na 120 gram no so ewo ho enti anopai die mibusa so wotwitwi usia na se wotwitwi usia na wahye no so se eye Pepsodent cavity fighter no na wodi atwitwi usia wotwitwi usia wie na wo pese wodidi haja special local food no na wo hia aduane papa fie eno no enti anopai die wo didi yie awia sa wo pe lunch papa bi se wo pe fufu ne abenkwai banko ne tilapia okro stew ne ade ne de kanka ho tuo safi watch jollof fried rice konkonte apreprensa ne nyina ya hajia special eno ne beboa wo aduane papa fie ene ekutamu no anopa na wotwe na wabie na wa chance ya akosi 8:30 pm uko Facebook TikTok Instagram na wo hajia special local food no a wo be hu nuane a egu ho eti na ma delivery guy ne wonye busy 024 63 599
59921 02463 Hajia special local food eduane papa fie se wonam hacho kwan so a atomic kwan so no baby a transition wono enchen wono a obon se washing baby ho eho ena ba ko ena baby a DVL for ebie foforo no mane a ano ho no a obehu Hajia special local food eduane papa anopa idie se obebo bibi agubu so Promasidor for Twisco energy food drink na ho hia Promasidor Twisco energy food drink no ena fort ewom eye chocolate eye delicious vitamins C and D iron ni nyina ewom ena vitamins B no nso ka ho ena fort no ema wonya energy na wodi abo adwuma enti Twisco energy food drink eye papa 2 Ghana cedis pe no wanya wubi wanya wodi eye 2 Ghana cedis pe eye 2 Ghana cedis pe eti wodi nsuo fra milk wom asikyire wom bibia wom na wa enjoy a Twisco energy food drink. Simply mix with water, add milk, stay and enjoy. It way dear, ensuo na dia fra famoke kakra fa wono na wo chawonum. Chocolate papa ope kra won famoke nka ho. Obetimi atwa na ena fortune na ye wo kama. Twisco energy food drink dear. Ye kamfo e dia ma. Wo mani kosuko na obobo ne ma. Ye fra ne hyemema. Twisco power your dream. Tam heba mixture eduro no. Se enumre wonum nya wo de. Anopa wonum nya wo de. Ewia wonum nya wo de. Na wo hu ne wonya wo ho a. Mesrew se wonum oto. Etere utimi sore ne wonum oto. Tam heba mixture eduro no ebepoa wo na malaria bi epese betre wo nipadua so. Watimi etoase. Eduro aba se ama malaria ayera wo system nim. Eduro aba wo bi mfa malaria nya excuse. Eduro aba yentimi kasa han ena abusie ni nyina yenya malaria. Abusie ni nyina yenya malaria wenko a. Eye time heba mixture eduro no ho asem ena meka no. Na yetimi kasa han abusie ni nyina ne yare o. Abusia ni nyina ne yare busa na maame yare papa yare enkura ni nyina yare aden yese malaria ye fi ha de malaria nya tisi yeso a na obi enya bi maame nya bi papa nya bi enkwada nya bi ena wagye saade we yatum wo bra tam heba mihye dro no wo ho a ebetimi etu ase de ama wo ye nyina ye soro ye ne ye nu ato etifufuo ne abenkwan no kra ye no ye ntimi ani wobra time heba mesha wo ho abusia we de sa o oye anopa bia ye sore ya ne honam ye sore ya no mabatwa mabasa mikotodwe ba bia wobra time heba mesha wo ho odofo se eye malaria tidi yare eye wonum ato aduane nya wode ana wo ye obi a woda sore bia na honam ye wo ya eduro no eye ba ko pe ye find the time heba mesha time na wodem ene ye san the time HH mesha ne capsules no aba sa wo ho na sa wo dwonso a wo bre be ma bi wo se medwonso na medwonso mu ase me be manu aye de mesrew nom time HH mission na yare bi na ebo kokko no ho e bi se ni kwansa wo dwonso e ma wo tadua mu ya wo de enti nom time HH mission and capsules no na enye wo ho adwuma wo pe general well being wo de wo pese yare ne kora beba ene na time heba mission duro no na wanya ne kama enu nyina ya hwehwe Colina Keba ni babia okanshi drug lane egu ho na mom Fred Dr. Tafrija ewo 0244417669 0244417669 na wodem yes na watch fufuro mi de memfa we nka ho na apam nko yi mreme yenko 21st clinic Jeremiah be ho adwuma me mo de tew we de me bone tew 21st clinic de yenkasa bebre 21st clinic de yankasa bebre e said ye nim no nya afa ne ye ba be so kane ahwe nanim esumu kura ye hu no enti obi anim se Ghana ha de sciatica expert sciatica originator researcher eye 21st clinic eno ano no na wonim eye ayaresa bia dada yare bia wo msa na obi an won brand ade ba ko 21st clinic dia gidin no eye sciatica eti woto ase entini bi fa wo sisi achi efa wo sirem efa woto ase fa wanantu kosi wanantini enne obi wa wo se wontimi hye mokas oni mokas e ma no ye ka so ba hye mokas ya what dress it said you Obaapa boni green suit na wagina ne hill so ba se nanantie ne ya wontimi hye shoe e bi se ebe mmia no e bi se entini no mo agono entini no emu agono eti brana santini na edru na ase ho no asa ama wonantiri mu tutu wo na emu we wo no bra ne friend sciatica wanantu na ayeyere no na ase mu ya wo ya no eno nso eye sciatica wo sire no emu tutu wo no eno nso ye sciatica wo to ase na wotena se kakra bia na wo to ase eye wo ya no eno nso eye sciatica
eti bra 21st clinic where expert wa bin wo mu ankasa na wonye ho adwuma ma wo ye pese ye ben wunti enkorabata ne ye bia ba bia wo ba ye betu no kwa afiri ho na wo ho ato massage bi e be ye wo no wankasa wo bebo wo nsema ma 21st clinic yare bia ye timisa it is a said ye wo tantra hair runabout tantra hair runabout tantra hair runabout tantra hair runabout na say 21st clinic eno no say wo firi achimata mo ena eba won sani fa so wo ya afro bepo no won sani fa so a wo be hu say ye billboard kese wo ho ene atro 21st clinic sciatica expert wura ho bo wura ho na kona doctor for ne nurse for mu ni madwuma wo mo nserve 21st clinic e wo nkoto nurse ni a wo bebo wo su dwa wo anasa nurse ni a na wo miemia tiktok nurse na wo miemia ne phone so ana doctor na wo ye side check nurse na ono patient beba na wa he patient no na ono no ne side check so side hono na wo mu cha wo mo ho bra 21st clinic na hode ye customer service no eye je na wo fi amasaman so na eba wudu tantra hill runabout no so a wonsa bonkum so ene wo monso so a mo wotema no ye wo Roma ya sori dan nchen ho kasoafo obom kwa no so market ye wo ho Kumasi ehwa overseas dan no a Sompa ye headquarters wo mu no sa dan no a ne wo ene sunyane ene regional hospital odi nhwede mu Techima OGN bank dan no mu enkransa ye ben children's park takwa ye ne Roman stores ne di nhwede mu ena takrade afie kuma number 9 taxi station brekum go so oboase for 21st clinic e was 0205440 0540 311 0540 311 21st clinic is still womo ye sciatica expert commandant researcher pace setter originator awomo ebo adwuma apam ne Obaapa mfo bako bi nka ho trending story bi amowo bia momfa mo so na afi yama atiefo emrem memfa trending story we domestic violence na esi ewo Oti region Dambai papa ne di Emmanuel Adey waka na yera so wa we na so we na yera so nya asam ketwa ewo kura ye fro se wonka yawo wa we na yera so ma mene se won de ne nkoda ne hyedam wa ye aduane awia ma mofra na didi awie na ni kunu ni ho okwaye wo fra ye ba ye se je na wo kokote wa ye na se o se wo beba bebu se na aduane mpo na nkaja wo ma hwe no wo ba ye won nkoda no wo demu ho ana ne wo be kanto ne so enti se ne wo hwa ma me Cecilia nso ne ho eden ndi wotimi ye biribi enti ekwawie ye no na pata biribiri a che no wonimu hwe se je wo ka esanse entokwafono wo a ato ne akeka ma me Cecilia Fojo wadi 46 years na wo bon sentrofo amane se no kwasem ni nukuna we na so na aso no nso no nukuna we na so wa we na so shase ka ho bibiem na asem we dia no owrem Krachi East wo timantem kroni efre ho won kayaw na we de waka no ama wate yaw waka na manate yaw ba ye fa ne won kayaw ba we de waka no amanate wo Dambai ba ma ware fa wa we ne yira so de ya me yakura no so wasade Emmanuel Mr. Emmanuel Adey hwewo wafa Emmanuel midine akuafo teacher Adey ni aka ho na wakoka yira so na sede wo si twere no a man known as Mr. Emmanuel Adey has allegedly chewed just a worry her wife's ear wire ne yira so aso no nso ni fa no wo kai na anopai ye boso ediama ye tiefo trending stories we na Rene Foundation for ani abrese afisiesie mu mra ebema wobi aso mu adwono no ebetimi aye adwuma na no wo mu na mo bo ho dawuru na wakoka yira so benketachi enti anopai me trending story no na make say e opposite for nsem enti ASP Abdul Razak wono crime officer yo wo Dambaya fa ho asem no waso mu pa ye no nso eye nsem bi mu a edi atwagu a me boso anopai ede ama yetiefo Obaapa fa odi ebre na etiefo mremu me de ye anano me menda o mampanyi epa ogimedie bi wuntuma National Sanitation Day ebeboa ama ye potemu yetimi edi honi but the American say as a Ghana no obi ye fi a wo say o mampanyi omo Zoom lion fo no omo dwuma ne say me pacho say dwumedie o mampanyi apa wuntuma no I think eba beboa ye nyina wo potemu e wo say odi woni gatemu obi wo ho a wo se nsuo to no anti akodua na wo de ball asoma nsuo no gatem na e konti nsuo no to na ebeyiri a
na wasan so atena ho edo wodadwen wo haw akwakoto aban no se ono na mbeye omo na dumufuo na wo mo gare ne yi afi no mo de bro ebi kwa nanka wonni gare enti de meka nse yendi ye huni ewo ye mpotem last Saturday eno mo pa won tuma mo panyi se baby a wo bia entena ho ma obi MC embehya wo se prapra wo mpetemu ana se ogatemu ana yi ogatemu ansana wo yi nti I think a good initiative a ebetimi aboa oman no titru ene ye ne yade ne doso yade no edoso entontom ogatemu wusiesie mu ane ade a ede yade ene ebrenti omampanyi ne tinti ne tete wo amo se ye benya pomdi mapa na yede edi adwuma nti Akosua no ano no mate medase sentina Dr. Tafiri Jeni Abrino ai se malaria echew na ewu a wonko heaven o because nyame bo ade no wamfa ntontom anka ho fi ne pa ntontom oh yes ene ye no correct nti nyame bo ade nyina o hwe se eye na eye papa na ntontom ne wiase yes na mum fi na de ntontom ba e ba nti wo se wo fi na ntontom wi na nya malaria na se owu a wonko heaven ntina Dr. Tafiri Jade mate ene apam ma me hyase na memfa etiefo your numbers ye de ye adwuma no pay 0260196064 0260196065 no pay de ye adwuma no na 0260196065 0260196065 yenhwe de wadi kan ba homa no so na yemfa no na ye ne no enni dwuma hello Akosua Banishira, Mpacho, what to say? Nyame adumo na wonso e. Mr. Mewe, pa KBB ni mi fro free bunu iska capital teaching. Yo, KBB yeti o. Yo, mamu nyina so ache ma monu yo. Na mami cha regional minister, ene regional chairman, nyame nka omo. Ene obi a oh, kafra na line 90 mi anyina so. Obi foforo so kra badadada. Hello. Hello. Me ba try frozen na free. Bacho we 5 pm ni akin akotia. Yo, 5 pm ye mo akwa beda no nso ye ba akwatia se de wususo ye mu no ye da sipi nyame nhira o ye tie o. Nyame ba. Ase we ma company akema ohwe esamaka si akotia kede odan atralofo a. O ma company amani ake. Mo efidie no atekwa kakra wa ha nti ye frem munya didiman e ba cho chance da ben chance ake area hemfa na wo kan akotia titu afewa fo wonnya okay mate ye da se bacho meet you ana mpacho masama etosu yeni ye nua na ofri ehiase ba ya wabeka nirasu ya pa kromo akasa me man ebi tumisisi obi tu ehiase ba oba otumi baburo ne yira page for the channel won busa na sema age se won na di obeka ne se okọ ehiase no okotwe de fremu okọ ehiase okotwe bia emfa mbisi oyire so oyire yo ba wanhwe na obon be bi na team no to sisi a wona wakopa program ya ma hu ye sreye mema na ye ko ehiase ba na ye ebesi yeso ni sebi yimkase nyama etwem yenja tadem nya ba mena ati yimkase sama ba me no ya jire se wa kwa yi ti fra yi ba ya na oyire ena eti emia yemfa de wotoso hello ajani moni afen atom ajani moni ajani moni ajani kwa wo 1 minute wa wani dia wa Sompa ofanko beria ajani mo anofa die ajani mo ajani mo e ansa wote menka oji ansa wote menka pa ameti unka pa yenkwai na di fast la tia kan na no pede yanko pa adom enti me tia mu nyina ho am tio na me tia ba example ya je osupa yenko ana incoming national chairman di kankan bodu ono so ba ne national organizer here na ke na Hajia Safia for national women organizer tia Japan so obo aduma pa o je jumla for na Safia mo pra tell na mo ka se wiki bia ye be ye aduma no general for that Safia mo yo aduma ti ta ko tia sadi we nya pa o because Ghana je yare ba o we fini ni ma pa na ha je no a aban bia ba wo na jo bobo modern say
wɔbɛyɛ yi nti yɛ nipa ne ɛwɔ nkran no yɛnyɛ yɛ adwene sɛ efu ne yɛbɛtu aseɛ obi yɛ bibi kura n'akɔka na mo gya asa ha yɛ obi ha na ɔda wɔde aseɛ yareɛ ba ebi bɛka wɔ busua bi o wokɔ akɔsie sika wɔde aseɛ yɛntra ewiase sɛdeɛ ɛbɛboa yɛn yɛntra sɛdeɛ ɛmmoa yɛn ɛma yɛn kɔfa yareɛ ɛma yɛn mate agya ne mo meda ase memfa deɛ ɔno nso aba wafutu a wode ama yɛ anɔpɛ hello anda gogo bɛmɛ na ne yɛfrɛ wo sɛ na afrɛ fi original paul na ja original paul de unya no mate original yɛnkɔ anda gogo amechi apam anda gogo ambeza ne kemi bikakra Ghana sabi asa ya memu a etore mpanyimfo no buche na ya akɔ yɛma menhwɛ amemu sabi sɛ aban bi aba wɔ pere sɛ wɔsɛ wopɛsɛ wotu efiase yɛwura na na adekɔ aka sɛ bɛma akra de Africa nom deɛ bɛda mu soronko yɛbɛdi hɔ ni ɛnso yɛn ho deɛ kɔsi yɛ baabiara so ne nyinaa so yɛde sika so ɛhyɛ mu wohu deɛ kɔsi yɛ adɛn na sɛ bi yɛntumi nya kyerɛ deɛ fine yɛyɛ saa de baabiara na yɛbɛgya yɛ adwuma gu sɛ ɛwɔ ɔman mu no nyinaa yɛmpra yɛni ɛhu ni ɛntɔ aso mu sɛ de mu fɛ mu deɛ kɔyɛ pra baako a na nka yɛnsi dagye wɔ kuro no mu wode obi de just politics just 50% politics from a na nka ehu a yabɔ ka ko da yo no so anfa ntumu dia na nka adu 50 series for that there once that from na nka akyɛ adu 50 series we yɛmfa ankotum no otua na agya ona wokɔ a yɛn yɛ bɛtu ho from so se di kuro mu na da bia oni ayɛ mo mpra na di ska bia mankrofo bi na yɛ hu da bia na o mema sa so ayɛ basade a eti na na fi etu ase na etu ase sɛ ko ahyɛ ase no mo mpɛn ko friends so what take about 20 years in the Ghana yɛ ntimi ne yɛhu ni akyɛ kora abosom wɛ yɛ nda kora akyɛ abosom mate original paul yɛda ase wadwenkyerɛ wode aba Kwame Richie ne message ɔde afa yɛ Facebook page Sompa 106.5 FM Accra wɔ se ante Akosua medina 21st clinic na mu wɔ Kumase na ano maame bi ba wɔ se wɔte sɛ woka 21st clinic no so wɔ ɔba na ɔba na ne ho antɔ na no ano no ampa ne waist pain no sɛ ne nyinaa akɔnti ne ho atɔ no memfa deɛ waba hello me patro efra say yes we wa uni abema akafia phobia sompa kantamanto kantamanto yenkwai mo yedika mamentia o pafo oni omuye adwuma anope ni kofabai na mentia Dr. Brand example incoming flag bearer MPP na mentia just the up post maintain and I just can come word in so called national chairman Safia Mohammed Uma organizer and there goes the and near my assembly at the idea yeke on say abai bia ultimate side man but yet memofona so come be and there goes the one say I can't mantua away obi timidi ewura o ti segu check boto yimu no what to poka it's dito ekwa ho basto obi also timidi sika mu de sade aniema no osi ya no agya maneti ni meti ni so de bekwa koten Africa ebibi fo ya tene no enyenyenyenyenyenye nekete na abrofo ipako ko bia okoso papa se eti president beye go bia eti ya last bi na me nam paridium bi di wona obi ehwe ensono aguga tem na nka se maame na de wuye eye o ka tem se ahanye me fi na me ye di ma no na what is that boy we to man we ma o ma ne be yi mate enti as see the first person say tankas for and can we do ma can be present ka sa ne ma be go to na de just talk am and can the drop on some more ya mistake of course savannah radio and to boy see what Ghana for ma aya to go for agogo ko di boy na frem wa mo wo de ru because sabi ane go man ni mo papa yes papa dollar pa meti ya pa and the Ghana sika mate phobia mame fa unsia na obi foforo nso emra hello me ba tue frozen na free he KBBB yeah KBB yankwai yo asida o dia we dia yenyina Oman Penyini John Dramani Muhammad, the Supreme Leader, aka asini people say, wano obobo dia arisati Ghana. Ghana mai yenyina yenjin tum ye mwano. Uko party bi obobo biano, eye sa ati kronwa na wohwe. Na misrewo udi se dola sama edi oman yi enya a edi yari ahodo aba
sekola breki a na ayɛ tantan enye yɛn ai wɔn nsɛm so wɔn prapra po a ahemfo na ɛyɛ dɛ ɛkyew ɛtena se ɛbɔ ka yɛbɛkyi saa asɛm wɔ nyinaa afiri ahemfo nsɛm ama sɛ obiara ɛyɛ deɛ ɔpɛ because so obi ti minister and district assembly a one thing ba form embe say why momu na echichiri enwura adikotu babi nsusu no nka ya na ye a police for na ye chi yanko efa nwura ho ufie dagota ni mu Matias ye medase pa wo futu a wode amaye medase ye medase mate medase ye mfa de waba hello Good morning. Me patro froze and free here. Taxi driver. Yo, be me na yen kwai. Yeah, Chilean part say Oma at the Poliache. And the production man they are not taking on the tone cat are the anatomy. No Yanko Podin. Amen. It can come to the kind of say if you come one of me at Yaki. Now, I am the designer say, Omo a the continent, it's a part of it. If you are some of the wouldn't contain to go on you as a fair ultra Japanese Yana. Because I am not the same and chapter, so we be contained to go on, or be told the other crown. Not got to my emma, not to walk on. Me a gentleman, the dinner, and a proper, Sabi and a man. And I'm going to not to play a Sabi and movie, not to move the mini. Don't want to Mancasa, and the body may be Akosua. Then in areas a Kosu, but police force that no one you when you club, then you move. The national thing is go. Over call Marco to say, if you grab all of the group, I want you so. But you're bottom line, then you have to tell you know that, or a bit reaction. I want to send you a tomorrow, the good got the book at your palm. Then come tomorrow here. So now I'm here to go. Matthew tu medase pa waka asem otu aka asem ye mfa de otwa to hello yeah ba papa bi be men na wo na wo twa to ye froze na free he Kimpozo ni techima ayo Kimpozo techima ye nkwai yo medase wan bo abaso na menchia ne aduma pa mo de ma me fere Sompa ata ne se tambia mo ba Mukta newspaper we are normal topic baby edim and so papa because border to my muka because Ghana adia high pan e border because Ghana yet to my phone so ye and say subaya abambe ko abambe batam bia ye bebre ye bisu ipa de seni pa babi o ye tuma babi o ne sapkona no otimi de chere border de so Ubisa o aba zuma didn't zoom live for zoom live for zuma ono opera de football another opera ko tugu zoom live for nya zuma yentro obeja ya gu station na so obeja de agu kwan so tani porter bora ne yemma na amafo me pra no atena betro na ban kura zoom live for nyoma zoom live for nyoma Mateken Abambe badi ebegina na ebegina Mateken medase pa ye nua Kimpozo na yete ne nka no Kwachi Adams so say good morning Auntie Akosua ye frame Kwachi Adams me show mo live from Jachi Pram so Lakeside in fact we ni team no madwuma na eda no pa ohene na mensa jebi o say good morning greetings to you folks may God bless you all superior morning program presentation ye da say hega konadu oso Obaapa nyame enhira wo pa nyame enhira wo nana ekua mo aboaten so dia wo de bai o say friend, Dr. Bawumia will lead NPP into victory. Or say Dr. Bawumia is starting his campaign on Wednesday. I will urge all delegates and to support him to win massively. And also the greetings, Emma Godfred Eyim, aka Nana Ahenkain, the golden boy inside Kede constituency. Nana Kuyamwa Boatin, Ablikoma Central, and no. Yanuya Kweku Amankwa Ado Boatin, Edifa Facebook Live will say, anything you have waited for till now for a long time shall be miraculously delivered to you this week in the name of Jesus the Christ. It way the commission ebreye Kweku Amankwa Ado Boatin say bibia wo hwe animu no nyame befa nwanwade so ama wonsaka yeda wase won commission wo de abreye Masawood Kumase Bantama was say instead of the NDC government focusing on tackling the country's worsening security situation, they are rather interested in settling scores
and selective arrest of opposition members, Ghana is doomed. Regards to Honorable Sampai, National Affairs Vice Chairman, hopeful. And Yenuaba could teach a kujo tepe susu. Or see, anytime the NPP is in power, Boko has no peace. When NDC come, there is peace. And no idea what the about said. JDM is the or see we no krana say simbisa mensa saba not interest so kumase also a member NPP Media Patriots or say I don't think the NDC government has the political will to confront traders who keep importing goods that can easily be manufactured here in the country. And ode enchian so ma wonchi na de door so dachi ni akenkan e de amount abejafo aha na edisi na safo kantanka bema the tip of sports na ba beto so e de amaya ha Sompa 106.5 FM na safo kantanka wie ya pe na ye the first service no aba no Professor Dr. me the Professor Krama na Prophet Dr. Kofi Odro Prophet, the professor become. GTech for Benyawo. A Prophet Dr. Kofi Odro or the first service no ebebre we are now Apostle Franco Senso so at the Victory Charismatic Chapel a service na bre from 10 to 10:30. Na owie ya na system aboy adwuma kwapem se premo beto. Premo 2 ye no ana ye prem to brekase ebo abrem. Ye wi ana mo bransam ye obi ansam ye de aba. Ye wi ana for God and country through 30 Professor Kobla Bochi na wono atena se akosi 5:30 near the hot bar to Cassia Bono Abba. Oh, yeah, na third service, Prophet Mango Day. No, so the third service, no, but no, yeah, so na fe so sida for non kono, or mudi nyamia sam amaye, apostle so diaba, oh, yeah, na 11 p.m. to 1 p.m. no, na so for solonso at the last service. Abantu wedi, yedi see her, na yenu ya bema, na mafani bri. No, but I don't know for prof for the 5 minutes be account. Bemena, what's it say? Yeah, but. And one on the ba Obi bus ba or Domi market and Obaapa ya don't win say Mama nka bibi kakra fa makoma mu hne ho nkyerɛ wo ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua fi awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ wo me de mama sere daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio nti mu wuranom na mo kanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kɛse dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba wo busua ho ban na show se mo dey FDA aje dwadie nkrat wo yi na fa na moko ye ko ye train wo garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discuss ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi inkunim no mo hia ho din bebre say ye chocolate taste ni tu nchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bo inkunim difo sisemwa mama ye dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Special one from the government of Ghana, Ghana National Petroleum Corporation, GNPC, Ministry of Youth and Sports, Unibank, Huawei Ghana, Guinness Ghana Limited, Latest Phone, Puma, Right Master. And the color Ghana is the cleaner gun. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. Come on! Ghana Blasters, once again we're gonna fire. Ghana Blasters, once again we're gonna fire. Ghana Blasters, once again we're gonna fire. Ghana Blasters, once again we're gonna fire.
enter by fire. The Black Stars of Ghana and so age now kono and you may want so pepper. And in Kenya, the NBC Accra Sports and Akosua the BBC website World Cup qualifies in India. I don't say Ghana. It may be so on the World Cup. No, not just Mexico, Canada, US of A. I said the Black Stars of Ghana. Yes, wait to me. The Chimney community be asked to me. Comment. And I pay a trust him. Jeda with them with some and I twice if he sabe copy himself no tree ever ball. Na and some doors so if some and so musaso man and some and so now we a tennis US Open. I don't swear to me, but I are paid with some at the brain for. So and watching Amon World Cup qualifiers no match Saudi on now Cherry and also team Baswana Peatrasi Jedin with some air but Africa then soon Egusua Akosua Panina Yabuano Edim some Babadenti for Sompa 106.5 FM Suntana Perry Quadie next say Jamun crack sana Biaso team come it will be a tell me be free Biana pay very special good morning and Famao now starting some name before that and a Casamino what an important okay who be and I doubt them with some else eba me pacho upe su papa enso anoma me kan focus am no water enso and da ma we no eye fe bi woni paduanum no enso atim e da film ti pacho na o twa we nyina program sa wo de kwa ni nyina no kasam no water and am de serve wa sentu so nti bia no wakono akwachu de na bibia enso atim aye kama 0206646943 me dimo fa ba center Dr. Time da so also yara na fabriam no fabric ento so no tu ase enfamon sanse ente honum enkasam yare dia no a ena de mbokom da before chemo and so me do for about center na Dr. Time that so on for time and I said bre anto yare no so no to ase emma stroke na yare bia for chemo and so me do for about center ya kira kwan en kran say wo pokua say maira sanso asantiment amus na wo bua kwa agoko ani aban school no na edi hwe no 0244 77428 0244 77428 em no bua for no pe wo maso asna yade agudemu sam no enso eba na 10 times started say World Cup qualifiers no and also so Akosua Ekoso na emfa bibrem amamu ase no emfa me yati for ene anope na me match sam and also ebetimi abaso ene na resource me de nyina na features no de nyina atum di hwem na yina fato so na me boss we kama fa man yati for Odehyieba so na ententan unim say na match se beba so no sei na ebesi akwa na ne yati ne say ene South Africa enso ne o me first Nigeria game no me pato ehun sem no enya sem gutwa kwa ese o mu mie no South Africa o mu group no South Africa atwum na enso na ehwe se de enema enso ebetimi akọ Guinea-Bissau betena fie ono Djibouti enso ena bo no group A group D na Liberia ebetena fie anase Libya ebetena fie no Eswatini enso abo group E enso aye Zambia ene Morocco ena bo na no chino uvram enso group G a me pato Mozambique ebetena fie 1 PM no one Botswana enso ade abo Guinea-Bissau anase Guinea ebetena fie no Algeria enso ade abo Uganda ane Somalia enso so no about group H Equatorial Guinea etina fie no Tunisia e de abo Malawi and Liberia so and group I Ghana ho enso ene wo na no na Madagascar enso ane Chad ene bo na anwa no so Ghana enso ane Mali enso na mo ya no Ghana group no match ba ko enso etim etudwa Central African Republic ane Comoros enso ane bo Comoros e kwahye Central African Republic kamio no omo so entimati nti afterwards Ghana group no say ena no so esa kwakwe but I say Ghana, you already kind 16 points, and watching Comoros about Tosumian also 15 plus of one Ghana, your time goes and so on. Madagascar at also Emians or 13 points plus of 5, and 9 Air Mali or 12 points plus of 7, Enum Air Central African Republic or 5 minus 9, and I do chat one Air Chat also 14 points minus, and I say 1 point minus 14 goes on a pedal with some MIT for our Jumalians. And I say, ne gamer, Air Basno, yes, you form any supporters. Nibi enso etimi kodi didi nkoma ene ebusam se enra na se ukwiada no Ghana ye game ebo against Chad enu chi no ene ye ebo against Mali supporters na mo adwenkyere e wo ho eyesen ye bompa ise Monday ya meboa wontumi hye Malifo no 3 na enyiminyama awo se Ghana nya no wanya ma ye fe afi ye bompa ise prayers won kungo ho ofa hodin sebo no mu na ehye Ghana fo nyina enyiminyam kese nhira no be fi soro Nyankopon di adoma no mu ye den ama o mu otumadu wini sa match no wo bo 1-1 no na ya adwen na anya se e bia wo se nka bo 1-1 wo se nka bo hye ho na nka eyanyi so e ma o my Ghana blaster
dear, I sent for you be found because Simunan and management members because we be a person for a collar or man a collar, but you know, so coach, you know, here on only lister. There is a Ubi full frog direction on Ube T and Sana Odiba border and Trey born on first half and a quay, but also I did about Sia Blaster. I was here and say, Omunya, Anya, chef first go, let's say, no, Omufan say, move you said, the minim said, Omubo Boni, your Mutrasi, Echo Show, minim, or Yentina baby, now, Mali Beshe, Mali. Use what have gone into. Would have done. Me better never compo, that be me crying, better say that I just say, Sikas, how cold you. Then I bet my what because now serious man shed there, but according to them, it's the same crime because Usha Bola, let's see club teams score ball. The same effort. I said the Omon your bomb is a man. Summer after set to see for any supporters when I said to him from a quatrain, Kwamusima, Omokana, a baby chairman, and Omon Pesa Ghana, and so a bit my home system, Timono, a plus, some woman, and some Bobona, Omukuamo, then some Bufiana, Modern Money, and Dubabiana, Bafonga, and to Summer Ghana supporters said that to the parent with some tea for our Jordan. So now, to add head coach, Edmund the Blasters of Ghana, and after training. One is in drop for Asia. Na o to chema ubo homa ayana ayaliji sampa na emom Ghana you don't qualify yet. Okay, so yeah, as you just said, the whole team, I mean everybody was very disappointing after the draw and Chad. The expectation was high for us to win, and yeah, we were disappointed. We analyzed the game very well and hope that we learned out of this. Enti we nsema kwotwo twadon enso aretuda no wasa chirema Ghana siyare ndaro so asa World Cup no ya qualify dabi yan qualify otwado eno so say no kan no. Yeah, like I said, the game is gone. There's nothing we can do about it. We have to learn as fast as possible. It's not always easy because if we see these late goals, there are always different people are involved. You know, and some of those players are not there. And now this game, there were other people involved who are not there in the other game. So I can't blame it on the team as such, you know, because it's not always the same players playing. But surely we have to do better. And like I said, we don't have time. We have to learn quick, very, very quick. And what I expect today. Well, normally call-ups are done between the FA and the coach. Still in touch with FIFA. We spoke to them. Alex Asante is great on that job. We've been having conversations with FIFA on that front. Unfortunately, we did not tell FIFA when to approve certain decisions. It's not in our hands. They requested for documents. We made provision for all those documents to prove that he's a Ghanaian, and we sent it to FIFA. If we had not provided those documents, then we are at fault. But everything that is needed for an international switch, we made provision for those ones. And Cone is not the only player we have changed, you know, who has switched nationality in recent times. There are countless of them. So we are just pushing until we cross that hurdle. But just as he said, we'll wait and see what happens tomorrow. Last question. Etiwe sama owura fence Henry asantu tum kasama for the Ghana Football Association and so to Jana Perumusam amanya for our Jumade so na coach Adema Molly almost so many but Enra one also after shake up now and also banner central form everybody didn't come owura fence Tom Stanford and then central for didn't come aka no chima Ghana no maba no sabe o ma media gro almost say Ghana almost spoke 15 points almost to me qualify for World Cup ni bi e mane yi enti nyame ademo enne no so omfa nema eni agro ekwa bia mo fa so be se Ghana no almost be se Ghana. Tomorrow is a very important game for both teams. It's a chance for Ghana to make a big step direction World Cup 2026, and it's an important game for us to stay alive and not to be dead for the World Cup 2026. When I signed last year in August, I knew the task was difficult. The first four games I didn't coach. Mali had only 5 points in 4 matches, difficult start. So I knew it would be tough to catch up with Ghana, and Ghana was not performing well last year, but the last months they are doing very well. Great results in March. Important great results,
maybe a small step back last weekend against Chad, but they are the favorite. Ghana is a top team, played the last 5 World Cups 4 times. Mali won the last time in a competitive match against Ghana in 2013, that's 12 years ago in AFCON. So it's a long time that we could beat Ghana. But tomorrow we are here for trying to make a miracle come true. We are here to play with confidence and try to surprise the 40,000 people in the stadium supporting their home team. We know it's tough because we miss a few top players. If Bissouma has an injury, he will be even the coming weeks not available. Bilal Touré, he was not available, striker from Besiktas right now, to the Haidara injury from Leipzig, and a few others who are missing. But I think we played last game against Comoros without these guys. A good game. 3-0 against Comoros is a good result. It gives us confidence. All the players are available who played against Comoros, so we are ready for the task. But it will be a tough one, and we need to do the job perfect, and we need a little bit luck, and then we could take points home. But tomorrow Ghana is the big favorite, that's clear. Thank you, coach. It's Papa friends Tom Stanford, and so and a head coach at the team my friends Molly and Opani Sama and also honest and truthful share what it you and so they are for Jumadi so na yen so and as reno na kia kwamna nemum and now referee obejinamu atwa iram e dey Ghana animal no of South Africa e fene Badi Lozoro ono na be center referee ne Ghana animal ntanyumia no so ukonko to dwanuma no abobi e dey the Blasters of Ghana na bia so no etim aye kama so no tina yenya no so na efe ni chemu amana ne kofa amana ne nsem no emfam na bitum afa ba center Dr. Tam da so waso amfa bre anto yare so amfa ma hwan e na de beto so amfa bra na ontu yare no so ase emfam odifo ni chemu so medum afa ba center Dr. Tam da so e de bre beto yare no so no otu ase enso e de amana na pendifo ni chemu e honom 0244774282 0244774282 kasam no wata no pay omoso eka ho bi na da wudem sem no enso so e ba na emfa ni chemu enso amana ni nkoma kakra enso amana ni nsem na onum say ade US Open no na otwewe ya na eno so etim eba na we na emana fam no na tesebra na enya asem kitu akro ababo fence Arena Sabarenka enso so Amanda Anisimova omugem no na tese enya asem kitu akra game no na aro hye papa na se first set we twa no kon na second set we se na we so ababo twa no na mu dwode nya akọ na we no na ababo fence Arena Sabarenka no ono so atima we ne 6373 and as 7676 and so on man as ababa France Arena Sabarenka yes US Open 2025 no ono so na etim aye champion and so on na pedum sem e ba generative for na after the game no almost said even timidity nkomo kakra and so at the chance am for na ababa France Amanda and it's Nova no ono so edin nkomo kakra at the stress am for after say one team arena US Etiwe sama ababa France Amanda and Snowvan won so attitude anya che se obo ababa France Arena Zabarenka no horon so etim bona so won so etim atwa no our grand final of a US Open and so etim course so na otwe awie no enti no sama eba na ababa France Emre unu sa kwara no ya kwara ketekete kwara afa no nya fisha na be se edumienu na owura mu busa ababa France Arena Zabarenka se US Open wetima just una so na feelings no kwara e se yenti sama akoda wanya fisha dumienu ebusa Arena Zabarenka. Representing the U.S. Open lemonade stand, Emery has the first question. Oh, hi, Beauty. I think we've done interview together, no? Yeah, we have. Yes. Remember you. Hi, Irina. Congratulations. Thank you. How does it feel to win the U.S. Open again? Well, you're too little right now to to tell you how I feel, but it feels amazing, and I had really tough lessons earlier this season. I lost a couple of finals on the Grand Slam, and winning this one means a lot, defending the title. It just, I cannot, explain you the feelings. I hope you're going to. Anu ya maami friends Arena Sabarenka ne anu ya odima akoda na friends Emre no enso no na pere musa ma generative for na wasa chema
ne papa awu na edu mebi no na emu odin papa na no so no enti nsem a Arena Sabarenka oka erifa ho. It means a lot, and I'm just speechless right now. When he passed away, I was very depressed, and it was a tough moment for me, for my family. But in that moment, I decided to take it as motivation to put our family name in the history. And sorry to Dana Permis, I'm here for now. I sat down the family and the boyfriend. And so as so much supporting my US Open, what my just now. So I just say, I don't say for US Open, and man, so I'm sorry when I paid him some my tea form. Oh, you want to see my money dance and run you may not and now some good track cry. Janik Senam and Carlos Akaras, not to say, now some good track cry and now I don't see a Korea 62631646 and I know Ekoma Carlos Akaras and the Carlos Akaras and so 62366164 and so on ma and pedum sem emerity for afterwards on almost 8 minutes in come and my predicting no yenyina so na yemfa jumadensi at US Open grand finale no and also and Carlos Akaras and itimaje we are winning back to back and so on man pedum sem emerity for and one that no yenya we no so sam ne de etahanum chana so brenity no yenya so na fence na jumadi aka so no enti emeto aso medimo for ba center kan because me no water and so etaichi and on peda good dem sem no and so be Ransford and dem ko Facebook your friend Safo kantanka Professor Komla Abochi baby a obi pay a very special good morning and confirm Yakopon wo shout na wanya okesi sorry na first service and so etimato first service here na Apostle Frank